Ibi byiza kuri mwese mukurikiye The Quick Times News n'umwanya tujye kwagezaho amakuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye mugiye kugezwaho nanjye Benga Hosiana. Amakuru yacu araza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. DC Kerema abazina ye bwite ubundi yitwa Nigena Kerema bwa mbere agiye kugezwa imbere y'ubushinjacyaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibiganiro biri guza M23 ndetse n'ingabo za leta FARDC byatangiye mu mahane. Naho kandi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Perezida Donald Trump komeje guterana amagambo na Papa Leo wa 16 usinambara yabo yaje no kuzamo Minisitiri w'Intebe w'Ubutaliyani. Izi zari ingingo mu kanyereka tuze tuyarambura. Yes, mumeze mute bantu musaza bantu mwese mufite laptop za Macintosh, MacBook Pro ziriya zikoresha aba DJ hanyuma n'izingizi laptop ntoya za bana bari gukora memoire ibintu nk'ivyo accessoire nyinshi za computer. Tukaba tufite hano na keyboard za wireless nuko bazitamwe na mouse za wireless, byose ni OG from Europe. Mwabonye ko dufite laptop izo bita ThinkPad hanyuma tukaba dufite na icyo bita hub, dufite n'izo bita game izo bazita game player, ni game player, gaming machine, bazita gaming machine. Tukaba dufite na housing za hard driver, tukaba dufite na mouse zindi hano hanyuma hano abana ko dufite izo bita power bank, izi ni power bank, izi ni external za 2TB. Ikindi rero tukaba hano ari twe twenyene turepara laptop za Macintosh tukazisubiza ku murongo. Muri kumwe na technicien yitwa Rodikedi. Mwabonye laptop nshasha. Mwikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Nigaba Kerema amenyekanye mu myidagaduro ku izina rya DC Kerema nyuma y'igihe akurikiranweho ibyaha bitandukanye yagiye kugezwa imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Gasabo. Amakuru yamaze kumenyekana nuko DC Kerema ategereje kwitaba urukiko akabona no kwifungwa n'ifungurwa by'agateganyo ku rukiko rw'ibanze rwa Gasabo kwa 20 Mata 2026. Ibyaha DC Kerema akurikiranweho birimo icyo kwangiza ikintu cyundi ku bw'inabi, cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, icyo kurwanya ubasha bw'amategeko, icyo gukoza isoni abayobozi b'igihugu n'abashinzwe imirimo rusange, n'icyo gukubita cyangwa kugira urugomo abayobozi mu nzego za leta. DC Kerema yatawe muri yombi kwa 31 Werurwe 2026 ahita ajya gucumbikirwa kuri station ya Ribu ya Jabana biriko yimurirwa kuri station ya Ribu ya Rusororo. Tunyarukiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibiganiro bya mahoro byahurijwe intumwa z'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni uriro FCM 23 mu Suisse byatangiranye amahane ku wa 13 Werurwe 2026. Ibiganiro byitabiriwe n'abahagarariye umuhuza Katari, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri RDC MONUSCO. AFCM 23 yohereje intumwa eshatu ziyobowe n'umunyamabanga ahoraho wayo Benjamin Mbonimpa zajyanye n'inzobere eshatu zirimo abahoze mu buyobozi bukuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku butegetsi bwa Joseph Kabila n'ubwa Felix Antoine Tshisekedi. Muri izi nzobere harimo Claude Ibaranki Kolomba wabaye ambasaderi
komiseri udasanzwe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umuhuzabikorwa w'urwego rw'igihugu rushinzwe gukurikirana iyubahirizwa ry'amasezerano y'amahoro ya Addis Abeba na Frank Mwedimalira wabaye minisitiri w'ubukerarugendo na minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga. Byari biteganyije ko abazahagararira FC 23 muri ibi biganiro ari numwa 3 gusa zimenyerewe mu rwego rwayo rwa politike. Abo muri leta ya Kongo batunguwe no kubona abahoze bakorana nabo bari ku ruhande rw'iri huriro. Amakuru ava mu Busuwisi avuga ko kugira ngo inzobere za FC 23 zemerwe kwitabira ibiganiro byabanje kugorana kubera ko abo muri leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batabashaga kumva ko aribo bazabahagararira. Mbere y'uko ibiganiro nyirizina bitangira hasuzumwe impamvu amasezerano abiri yasinwe mu mwaka ushize atubahirijwe. Aya niyo guhagarika imirwano ajya no gushyiraho urwego rugenzura ibarizwa ryayo ndetse nayo kurekura imfungwa. Isuzuma ryakurikiwe n'ibiganiro ryahariwe ingingo yo kohereza no gushyigikira ibikorwa byo gufasha bagizweho ingaruka n'intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Hafungurwa ibikorwa remezo byakwifashishwa birimo ikibuga cy'indege cya Goma. Muri Gashyantare 2026 umuyobozi wungirije wa MONUSCO ushinzwe ibikorwa Viviane Van de Pere yagiriye uruzinduko mu mujyi wa Goma ageze kuri FC 23 habaha icyifuzo cyo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Kanyuka yasobanuye ko ingabo za leta ya Kongo zarashe mu gace ka Chambombo, Matare, Gishihe na Mami Wijwi muri teritwari ya Karehe mu masaha 12 icyo gihe hari mu gitondo nibwo batangiye iyi mirwano. AFC 23 yavuze ko ku mugoroba drone ya leta yo muri bwoko bwa CH4 yarashe mu baturage bo muri Shingisha na Kinumbi muri Gurupoma ya Ruhinzi muri teritwari ya Masisi no muri Gakenke na Karingi muri Minembwe. Ihuriro kandi rigaragaza ko nubwo leta ya Kongo yitabiriye ibiganiro bitera ingabo zayo zikomeje kugaba bishimangira ko ishaka kubidobya ariko ko mu gihe bushotaranye bukomeje rifite uburenganzira bwo kurwanira abaturage no kubarinda. Muri iki cyumweru Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izakira bimukira b'abanyamahanga barenga 30 birikanwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kwa 14 Mata 2026 ibiro ntaramakuru Returu byatangaje ko bamwe muri abo bimukira baturutse mu bihugu byo muri Amerika yo hagati n'iy'amajyepfo nka Colombia, Peru, Chile na Guatemala. Umubare w'abimukira leta ya Kongo izakira mu byiciro harimo abantu 37 mu cyiciro cya mbere ariko bashobora no kugera kuri 45. Biteganyijwe ko bazagera muri Kongo tariki ya 17 Mata 2026 bacumbikirwe muri hoteli iri hafi y'ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Njiri mu mujyi wa Kinshasa. Bahamare iminsi iri hagati ya 10 na 15 ariko bazahave bajya inyuma ntiharamenyekana. Muri iyi hoteli buri mwimukira azajya mu cyumba kimwe kandi azaba yemereye gutembera hafi yaho ajye ahabwa ifunguro kabiri ku munsi kandi azajya arindirwa umutekano na polisi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe abimukira IOM ryatangaje ko nubwo nta ruhare rizagira mu kohereza aba bantu muri Kongo rizabaha ububasha bujyanye n'inshingano rifite nyuma yo kubisabwa n'ubuyobozi bw'iki gihugu. Tariki ya 5 Mata nibwo Amerika yatangaje ko yagiranye na leta ya Kongo amasezerano yo kwakira abimukira b'abanyamahanga. Umubare bazoherezwa Kinshasa ni watangajwe kandi n'igihe bazamarayo ntikizwe. Kuva Perezida Donald Trump yasubira ku butegetsi mu ntangiriro za 2025 yavuze ko adashaka muri Amerika bimukira badafite ibyangombwa ubwo ngo nibo bateza umutekano muke muri iki gihugu. Mu gihe benshi muri aba bimukira badashaka gusubira mu gihugu cyangwa bakomokamo, Amerika yasabye ibihugu by'inshuti kubacumbikira gateganyo bisezeranya ko izabiha amafaranga yo kwifashisha mu kubaha ibyangombwa nkenerwa.
Tukiri hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uhagarariye by'umwihariko umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba n'umuyobozi wa MONUSCO James Swani hamwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Therese Kayikwamba bemeranyije gushyigikira ibikorwa bigamije amahoro muri leta ya Kongo. Babishimangiye tariki ya 14 Mata mu biganiro byabereye Kinshasa. Iyi nama iri mu rwego rwo gukomeza ubufatanye hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umuryango w'abibumbye mu gihe imbaraga zihuriweho zigifite akamaro kanini mu kugarura amahoro, ituze n'umutekano mu gihugu. James Swani na Therese Kayikwamba banagaragaje akamaro ko gukomeza gukorera hamwe mu buryo buhujwe kandi bunoze kugira ngo bakemure ibibazo by'umutekano n'iby'ubutabazi leta ya Kongo ihanganye nabyo. Muri ibyo biganiro kandi umuyobozi wa MONUSCO yavuze ko yishimiye kongera kugarura amahoro muri leta ya Kongo. Yashimye uruhare rw'igihugu mu bya diplomasi ndetse n'imbaraga kigira mu gukomeza kwiyubaka no gukomeza kugira ijambo rikomeye mu karere ku rwego mpuzamahanga. Uyu mudiplomati w'umunyamerika yongeye kwemeza ko MONUSCO yiteguye gukomeza gukorana bya hafi na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu mwuka w'icyizere, kubana no gufatanya kubaka. Mu gihe uhagarariye umunyamabanga mukuru wa Loni muri leta ya Kongo James Swani amaze gutangira imirimo ye, ikibazo gikomeye cyo kurinda abasivile gikomeje guteza impaka nyinshi. Mu kiganiro Dialogue Intercongolaise cyo kuwa gatatu tariki ya 8 Mata, abanyapolitike n'abahagarariye societe civile bagaragaje ibyo bashyira imbere gusa kongera ubushobozi bwa gisirikare, kwa magana ibibazo by'umutekano bigenda bigaragara no gukenera icyerekezo gihuriyeho mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Bityo rero inshingano za MONUSCO zishingiye ku kurinda abasivile, kugabanya umwuka mubi n'amakimbirane no guteza imbere amahoro arambye zongeye kuba ku isonga mu biganiro bya rubanda. Naho Minisitiri w'Intebe w'Ubutaliyani Giorgia Meloni yatangaje ko amagambo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump waherutse gutangaza yibasira umushunga wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Leo wa 16 atarayo kwihanganirwa. Papa Leo wa 16 na Perezida Donald Trump bamaze iminsi mu ntambara y'amagambo kubera kutabona kimwe ibijyanye n'intambara yo muri Iran. Umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi yemera ko iyi ntambara yatangijwe ku mpande zitumvikana ndetse agasaba impande zihanganye kuyoboka inzira y'ibiganiro. Ni mu gihe Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump we avuga ko azakomeza guhangana Iran kugeza iretse gahunda ishinjwa yo gushaka gukora intwaro za nucleaire. Ukugwangana kwatumye ku cyumweru tariki ya 13 Mata 2026 Donald Trump yibasira Papa Leo wa 16. Yavuze ko uyu mushumba wa Kiliziya Gatolika adashoboye mu byerekeye politike y'ububanyi n'amahanga. Yavuze ko Papa Leo wa 16 ari umunyantege nke ku guhangana n'icyaha, akaba adashoboye muri politike y'ububanyi n'amahanga. Yakomeje avuga ko adashaka Papa utekereza ko ari ibisanzwe kuba Iran yagira intwaro kirimbuzi, cyangwa utekereza ko bidakwiye ko Amerika yaragabye ibitero kuri Venezuela. Minisitiri w'Intebe w'Ubutaliyani Giorgia Meloni n'umwe mu bamaganye ibyatangajwe na Donald Trump, avuga ko amagambo ye hatarayo kwihanganira. Yavuze ko abona amagambo ya Perezida Donald Trump kuri nyir'ubutungane hatarayo kwihanganirwa. Papa ko ari umuyobozi wa Kiliziya Gatolika kandi ko bisanzwe yasaba ko habaho amahoro ndetse akamagana intambara iyo ari yo yose. Minisitiri w'Intebe Meloni yavuze ko ashyigikiye ibyatangajwe na Papa Leo wa 16, asaba ko intambara ya Iran ihagarara. Naho Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yakomeje kwibasira Minisitiri w'Intebe w'Ubutaliyani Giorgia Meloni wamumenyesheje ko adakwiriye kubahuka umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Leo wa 16. Nyuma yuko Papa Leo wa 16 amaze iminsi anenga Amerika na Israeli byashoje intambara kuri Iran, agaragaza ko ku neza y'abasivili ibihugu byakabaye byumvikana ku buryo bayihagarika. Trump
yatangaje ko Papa Leo wa 16 nta makuru afite kuri politike mpuzamahanga ku buryo yayitangaho igitekerezo, kandi ko umushumba wa Kiliziya adakwiye kurwanya intambara yashojwe kuri iki gihugu gutanga intwaro za kirimbuzi. Kubera ko Papa Leo wa 16 ari we munyamerika wa mbere uyoboye Kiliziya Gatolika, Trump yavuze ko nka perezida wa Amerika yagize uruhare mu gutuma atorerwa iyi nshingano mu Gicurasi 2025. Bisa naho yarari kumucyurira. Ku wa 13 Mata, Meloni yatangaje ko Trump atagombaga kwibasira Papa Leo wa 16, amwibutsa ko umushumba wa Kiliziya Gatolika afite inshingano yo guhamagarira abantu kwimakaza amahoro no kwamagana intambara z'uburyo bwose. Ku wa 14 Mata, Trump yadukiriye Meloni amwibutsa ko yanze ko Ubutaliyani bwifatanya na Amerika ndetse na Israel mu ntambara yo kubuza Iran gutunga intwaro kirimbuzi. Trump yatangaje ko Meloni wavuze ko amagambo yavuze kuri Papa Leo wa 16 adakwiriye, ahubwo ari we minisitiri w'intebe udakwiriye. Yavuze ko yamutunguye, yibwiraga ko ari umunyamurava ariko yamwibeshyagaho. Meloni yavuze yumvikana Donald Trump, ariko agatotsi katangiye kuza hagati yabo kuva muri Gashyantare 2026 ubwo Amerika na Israel byatangiraga kurasa muri Iran, ko minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani yari ashyigikiye ko habaho ibiganiro by'amahoro. Kubera ko Israel inarasa muri Libani, sobanura ko igamije gusenya ibirindiro by'umutwe witwaje intwaro wa Hezbollah ushyigikiwe na leta ya Iran. Ubutaliyani bwanze kuvugurura amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare bwari bwaragiranye n'abi Tel Aviv. Aya niyo makuru twari tubafitiye kuri aya masaha. Reka nshimire buri umwe wese twabanye makuru ya The Quick Times News. Mbwira umuntu utarakora subscribe ko agomba gukora subscribe kugira ngo ajye akomeza gukurikirana gahunda zacu zose. Ndi Hoziyana Benga, ndabashimiye cyane. Amahoro Nyagasani akomeze abane namwe.